xeracións, exemplo, con isto que estamos músicos e año, para nós disfrutar desta plaza, quixera saber cantas horas non dan para prepararse. O sea, que na constancia sai todo. Non sei se o que digo, que gastes aquí con constancia. O saber que de matrimonio, que lle digo, mirad, tedes algo maravilloso e tedes que cuidar. A veces é unha pena, non? Cuidamos, pois, por exemplo, que estades supermercativos, poquísimos. Pois a veces cuidamos eso, a roupa, cuidamos os coches, cuidamos os electrodomésticos, pero non nos cuidamos a nos mesmos, non cuidamos as nosas relacións, que é por donde se nos vai a vida, non? Entonces, cuidar. E non hai fórmulas. As fórmulas vai dando aquí Jesús, porque, repito, é difícil, non? O do perdón. A sociedade está feita de historias de perdón, que todos coñecemos, non? E tamén, por desgracia, historias de odio. E o odio, o que fai é se sementar e crece máis, non? Entón, por los niños y niñas que crezcan sanos y reciban una educación en valor, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que los responsables de la economía pongan empeño en resolver los graves problemas que causan necesidad y porque son 50 anos máis. Señor alcalde de Vigo, Abel Caballero, Nuria Rodríguez, concelleira de Medio Ambiente, Alfonso Marnotes, concelleiro do PP de Vigo, parellas, matrimonios que hoxe celebran 50 anos de casados, as bodas de ouro, padriños, madriñas, familiares e amigos, o párroco de Valadares, don Ángel, Tere González, presidenta de Nevox, Ana Pérez da Vila, presidenta do Centro Veciñal e Cultural, e entidades da parroquia, e a todas as persoas aquí presentes, bo día, feliz domingo, feliz xornada de felicidade. Doida co amor. Hoxe Valadares vístase de gala para conmemorar as bodas de ouro de dúas parellas veciñas, as que queremos homenaxear con esta peza Amparito Roca, de Jaime Teixidor, interpretada pola banda de música de Valadares e dirixidos por César Posada. De algún xeito representades esa clase de amor a que a xente da miña xeración aspira. Un amor que cada vez escasea máis, pero que todos valoramos e se nos repetides, envidiamos. Nos tempos que corren, e digo con coñecemento de causa, as historias pausadas que invitan á reflexión, as relacións duradeiras, as experiencias máis enriquecedoras, da sensación de que pasaron a un segundo plano. A vida veloz que levamos hoxe obríganos a correr tanto que fai que nos cansemos demasiado pronto de todo. Por iso... E vamos alá. Justo e Erundina, Eligio e María. Un ano pasou e outro tamén, pros enamorados en paz. Si denantes se querían, quérense moito máis. A lei que case dous tiveron a lei que se os dous se tiveron temendo cabo faltar. Porque toda corda creva por onde explica o refrán, o amasia do Estado tratando fin tomar. Justo e Erundina, Eligio e María, desposallas, fixeron xuro formal. 32 anos
pero teño que dar as grazas a Eligio, Mari, Justo e Dina, porque isto hai solo 15 días, 20 o máximo, que se planeou porque nos podíamos xuntar, e levamos 2 anos. Porque a xuventud aguanta o tempo que se xa preciso. Aguanta porque é un estado de ánimo. Por eso se aquí celebrar os 50 anos de matrimonio, 50 anos de compañía, e 50 anos traballando polas vosas familias, e en acción singular das vosas familias, por Valadares, por Vigo, facendo todo, facendo vida particular e vida colectiva, facendo elevando cada un dos propósitos que os plantexades para vos mesmos, os fillos, para os netos, para toda a familia, pero ao mesmo tempo é un bien colectivo. Por iso é tan importante celebrar e recoñecer 50 anos. Por iso, tere 32 é a miña felicitación por a idea e por mantelo durante tanto tempo, porque dentro de pouco celebraremos el 50 e faremos o medio século e estaremos aquí, eu seguirei tratando e seguiremos celebrando conjuntamente en esta forma de levar adiante un proxecto global, colectivo, pero tamén individual.
Melania eu traduzo a galego, vale? Nestas bodas de ouro que vamos a celebrar, todos os participantes queremos felicitar. Este centro cultural que este é a súa casa. Unhas gafas! Vale, poño as gafas, que a máis chicos ollos. Ahora me voy a un plan mandona, venga, arriba que tenéis que abrir el baile hoy. Os toca abrir el baile. Una cosa así suavecilla, que bailasteis hace 50 años. ¿Ya no os acordáis? Ella sí, un vals. Una muñeira bailaste. Bueno, eso para final. Ao final ponemos hasta en xugueiras, pero ahora de momento... Ahora está de moda. Bueno, pues felicidades por esos 50 años. Después el resto que vaya llenando la pista, ¿eh? Enseñaste a bailar entre tus rosas, una tarde muy maravillosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de perlas de las mariposas conmigo. Bueno, a ver esos invitados. Centro cultural muy querido da parroquia, lle dedico esta cantina, non sei facer outra cousa. Piripipi, piripipi, todo isto se acabou, todo isto acaba aquí. Engrasante. Eso con un poquillo de vino se engrasan las ruedas, decía la canción. Bueno, lo dicho, un placer haberlo contado en su nombre, que hayáis contado con su casa, pues para pasar este día, ¿sí o no? Bueno, pues que nos veamos siempre en cosas como estas, que es las que nos tenemos que ver. Y ahora yo voy a invitar a todos a que hagamos una despedida
oficial, con algo, bueno, aquí podemos bailar reggaetón, hoy no hemos puesto mucho, porque no había así, para reggaetón no había mucho, ¿verdad que no? Pero hemos puesto cumbia, hemos puesto algún paso doble, hemos puesto un poquito de música casi para todo el mundo, nunca se